College bani fiora te kane kade ka list jong ki AB BN constable te hangne ngala pen khenlang ki marks te ngala pen bu laka jong category te chenrang ngala pen bu laka jong ki kenthe laka jong ta ki order category laka jong ngala pen khen laka jong te hangne ki chenrang jong ka si jeng tia ngala yo ban yu ki don kumba ars pa san punyongut ki barung na ki order pada ki don live arngut jong chenrang te jong ki kenthe ki don chispa khat khandai ngut ki barung barna ki order tribe ki don kuma khat san ngut te kamaks pada ka total mark ka balas jong ki chenrang khasi kadai ars pa pra pu ar sa check mo ki khamhe ne piduna ne kane ka ars pa pra pu ar da pi khamhe ka ars pa pra pu ar pila ban mlej ban kali namta kane te namta ki order tribe kadai ars pa nriu penriu chenrang mo te namta ikan thei khasi jantia kadai ars pa nio penriu max last mo ban nio qualify ars pa nio penriu mark but namta ki order tribe for order tribe is 2 to 7 the total mark bayo last te gitu ki ba hap hapo kini mut bala da pio bun ya kane kum ki chenrang da pio ki tam ya ka ars pa prapo ar mut ba de hok ban yo kum ki kenthe da kenthe khasi da pio tam ya ka ars pa nio penriu pide hok ban yo ma pihaban lej wat jingshai hapo office PTS namta gine da don nung pi ki ba yu i kane ba kham he ka max sai shu comment hapo comment section ni kerteng jong pi ban ngan sa pen check te kini kerteng baro ngalan pen ilut hangne bat ki mak bat kategori sa check ma pi kerteng e baro bat ki mak e baro ngan sa pen ilut hangne bisa check mar bagian kemba south pai e te kan jerong ma bat sempor bat ngamla shu ban yo kino ki baja ngam tip akanin mar kala bon plat tengah pen yo tangi ki max ngala pen compile hangne te sa check ma pi kino ki baja kino ki ba bomja te don iweru te ngam ine kerteng rimiki te ine ngang khlem yo namar ngala search te ngayo tangi ka max jong ka exam kamare khlem yo ngala search ngala page ka date te ngatrai udon hi tama amtip ki la change kumno ngam tip shu ya ka jingmare te khlem yo ka max te ngatrai yo e udon hi ka max te un tip hi te don hi te kine kerteng te sa check ma pi masuk komen la da kidon giba khlem yo bar ki biang ka total marks te sapet ya kan video ikni kerteng list bar ki max hadu ko